Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Jonah, Nakaragrag saka, gaputag kuyog tamanan nagpaspasyal ita dito'y park. Kuma, kanayon ta naragsak, Alfred. ketuin mo Jonah mahal. Kanayon tamat anaragsak, gaputag pimpin na tagta. Uray siya, nakaragragsakak nagkuykuyog ta. Umay ka nga rodan, ituloy tan tagpasyat. Kalpasan na, mapantan tumangan iti paborito ta a restaurant. Sige, ijay abanda ti papananta. Adi ti Diyos Manong Ramil, agpalamiis ka, kabayatan ti panagsarsarita ta. Nagdagaang mat ngamin ti panawon. Agyaman ak, Annalyn. Katagyaman ak. Gaputan nakasarita ka matlanyan. Apay Manong, anya ti kunam akayat mo nga ibaga kanya. Ading, kwa. Kayat ko la ko maakumustahan ti daton ko kan kangayat. Katsapay la ko ma. Taadamat namnamak di tapusom. Kwa Manong Ramil, bay anak kumapay amang tingiting iti husto aliknak. Awan parikot, ading ko. Nakasagaan ak nga aguray. Nga uray kasanupay kabayag. Gaput ay ayatan ka unay-unay. Agyaman ak nga rod no kasta Manong. Eso apasensya ka na. Masapul ngamin ating-itingak anaimbag ti husto aliknak. Tapno awan to ti pagbabawyak. Kas nakunakon, nakasagaan ak nga aguray. Taay ayatan ka unay-unay. Good morning, Jonah. Blooming ka ita Madlaw talaga ti in love. Good morning matkan ka, Gemma. Sika talaga, sutilan nakmanan. Ngam, wan mo ta? Jack ilibak ang naragsakak. Gaputa nagkuyog kami manan ka ni Alfred idi Kalman a nagpaspasyar idi parke. Kunak tupay kat. Madlaw launay anaragsak ka iti relasyon yo ka ni Alfred. Wen Gemma, katsapay la ko ma. Taawan to ti panubok asaan mi amabailan. Anya ti kayat mo asawan? Siyempre, adalot na dagiti dumtang a panubok iti relasyon mi. Kat idawdawat ko asapay la ko ma. Taagbalin kami anatibker no dumtang manday ta. Si kakit di mat. Kat syempre mat kabailan yo gaputa agin inayat kayo. Saan ka di? Awan duado iti dayta, Gemma. No kasta nga rod, di ka unay agpampanunot iti negatibo. Pagtalinay din niyo ti panagtalakyo iti tunggal maysa. Wen Gemma, kat agyaman ak iti dayta apalagip mo kanya. Awan anyaman na. O ala, umay kan. Agtrabaho tan gaputa alas 8 iti agsapa. Inton madamdaman tuman ti panagin istoryata. O sige nga rod, agtrabaho tan. Ang mga numauntan ta. Oh, Alfred, adda ka magayam. Sigurado asuko naman ni Jonah. Husto ka, Annalyn. Talaga asukunak tigayim mo. Gaputada pa panan mi ita. Ay, sana all. Siyak kumamat ti masukon kan maitulod iti inaldaw. Dumtang tumat lang dayta iti biyag mo, Annalyn. Iti dayta kinapintas mo. Imposible mat nga awan agar-aram kan ka. Jack ili ba? Adamat kit di dagiti agdat-daton kanya. Ngamawan mat ngaming sumgar adut-dut ko kadakwada. Anya? Sika talaga. Napili kan tumat ngamin. Saan ka akas ka ni Jonah agayim mo, asaan napili? Saan mat Oh, aday ta ni Jonah. Intayon, makikuyugak kada kayon arumor dito opisina. Okay, umay kang arudan. Sabtan ta ni Jonah, kat agkukuyog tayon arumor dito Nagatang yu kadi aminan nga agasyo, tatang? Wayne, Jonah anak ko. Katagyaman nak itiinted mo apaggatang ko Awan anyaman na, tatang. Rumbang lang ada kami mat ita nga anak yu ti agserbi kada kayo. Nang runa ita, tama nagsaksakit kayo. Agyam-yaman nak iti apaw. Gaputa nasisingpet kayo nga anak ko. Nupay nasapa apim mo sa iday di Marina nga inayaw. Nagbalin kayo lataan na saya at nga anak.
Gaputa kasta ti insuruyo kada kami nga agkabsat, sipod babasit kami. Iso arumbang lang nga rod, nga iso mati aramidan mi. Gaputa iso ti rumbang anak ko. Ay, wen gayam. Awan ka di pa'y plano yung agsimpakin ni Alfred. Kaya't ko kumamot na makita dagiti agbalin nga apok. Awan pa'y tatang, kayat mi asaganaan anaimbag ti panagkalay sami. Ti kayat mi, tay adan tumutan pangrugyan mi inton agkasar kamin. Sa bagay. Ngem di yu ibaybayag Gaputa magagaran ako na madan iti apo. Wan tatang, madanon tulat taday taabanag. Hoy! Ay! Unay kat dayta naman nakagigtot mo, Annalyn. Anya kamutin manang. Apay akilaat nga da ka di talikudak. Agmay-may sa akla ang itay dito'y balay. Ngam kilaat kit din ang nagsao ka di talikudak. Kasano nga min amadlaw na. Kat nakaturong mati imatang mo di taladawan tay limod nga ayatam. Anya, saan mo't amanang? Anya saan? Kat nakitak pa yan nagdadad tiluam. Gaputan nakita ba nag-sweet da ka ni John na anobya na? Di mo unay pigsaan tiyag sa umanang. Ang mga nuad da makangag nakababain. No di mo kayat nga da sa bali ang makadlaw. Isardang mo ti pa nagpanpantasyam kan kwa na. Awan to ti makaamu manang. Di na kumamot lapdan. Gaputa day to laangan ti mabalin ko nga aramidan. Amok ngamin apulos ajak mapaayat. Gapot na amok no kasano ti panagayat na kini Jonah. Kan may sa, amok ngagpinpin na tigdaunay. Ay, unay kamat ngaminan. No apay mo't atipay nobyo ti gayem mo ti inayat mo. Awan mabalin ko. Gapot ajak mo't maisuro day to'y pusok nga agayat iti sabali. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, Manong Ramil. Wan Jonah, ating ko. Mapanak man nagpasyar di tabalay da Annalyn. Kaya't mapan ko itad dagito'y bunga tinatan kan prutas, aparakan ko na. Wow, nag-sweet kamutan, Manong. Madamag ko man laang. Agdat-daton ka kaditi gayam ko? Wana ding. Medyo nabayag mo tan nga agdat-dato na kankwana. Kaya barang addan tumot banagan, ti ayat ko kankwana. Ala, lalaingam nga rod ti agdaton, Manong. Kaya't kaapara ka ni Annalyn. Gaputa na singpet kan nagagat ka. Ay, agyamanak no kasta ading. Kaya numabalin. Tulungan nakman. Tapno mapasungbat ko ti gayem mo. Day talagayam. Bayam, Manong. Tulungan ka man nga agpaiso. Barang sungbatan na kanton ti gayam ko. Annalyn, umay kan. Datati agkuyog, kaputain mo ng dagiti lovers itay. Kaya't mo asawan, sinukon manan ni Alfred ni Jonah? Katuan Apay, saan ka kadipay anayruam kadakwada? Kanayon mat asukunan kan itulod na dito'y opisina, saan ka di? Apay, saan da nga taamaong umay ititunggal maysa? Anya? Apay mat anay bagamday ta? Kasano? Tunggal bigat, malam, kano awan sarak tayo dito opisina, kat isoda ti agkuykuyog. Natural laang akasta, gaputa agayan ayat da. Kan maysa, itugtugot da tayo mat no daduma kadagiti pagnada, saan ka di? Kas kumainton bigat. Inawis da ka mat, saan ka di? Wan, inawis da. Gaputa man sarida ka numanon. Nag-sweet da nga ron. Kuma, adamat nobyo ta. Tapno adamat partner ta. Kumuy-kuyog kadakwada. Ay, ni kuma Alfred, di kayat ko anobyo. Oh, ada ka di magbagam, Annalyn? Ay, kuna. Adan tumatlat ta, ngam saan pa'y siguro apanawan. Sa bagay, husto ka matkit di. O alang arudan, mapantan, ang mga numaabutan tapay itinapig sa tudo. Alfred, kumita ka itiror da iti amon. Nagpigsamad gayam ti tudo. Sigurado ang marigatan tang agawid no kastoy. Sapay agmotor ta. Sumarding tumot lang dayta inton madamdama. Agpasyar tapay dito'y mall. Bueno, mapantagid din nagdinner. Oh, sige nga rod.
Mapantapay mangan. Sakbay nga ituloy tatag pa siya. Hello? Ha? Adda kayo maggayam dito yung mall. Imagas kami kini Gemma dito eh. Kaputa nagpiksamot ng titudo. Wan nga rod. Umay kan Annalyn. Ditan singaan ti pa nag-date da. Saan kayo umat ang makasinga? Ala, pag-ururayan tayo iti panagsardeng titudo. Intayo kit di nag-dinner. Agpaiso, Alfred. Ilibre na kami? Anya ka kadi Annalyn. Intakit din. Intayukit din. Mangan tayo pa, kabayatan ti panagiin ni istorya tayo. Sige kayo. Agpasugnudak no paayon nyo ti awis ko. Anya? O alang arudan. Mapantayon. Bareng sumardeng matladagos tinapig sa atudo kat makaawid tayon. Una yan. Nakapigpig sa latnamat titudo. Naimbaglakit din. Taad na to'y dakil apayong ko. Ay na, nakaragrag sa kakita. Gaputa na gabay kami kin ni Alfred ang nagtugaw iti panganan itay. Kaslama itay tayo, di pa nagrik na. Hoy, Annalyn. Sa dino ka di pa lang, di pa panam kung nagpigsa lang arudan di tudo. Ay sus, nalabsak mo't gaya man ti balay ni. Ay, agawid akon manang. Jakmat nadlawon ang nailabusak gaya man. Ala, sumra ka kid din. Agim imagine ka man siguron. Iso na ilabos ka. Ni manang mo't. Ala kid din. Sumra kan. Kanay, ingkag sukatan. Gaputan na basbasakan. Ay, un manang. Ay, un gayam. Ipapudutan nakman nga rod iti danom. Taag kape ang apaman ang makadigusak. Wan, matungpal, senyorita. Ni manang mo't. Ala kid din. Ingkag digusan. Tapno saan ka ang maopran katamangan no agsakit ka pa'y. Hello, Gemma. Aping imawag ka. Kaya't ka lang ako mustaan. Sigurado anabasa ka matlaan. Kaputa nakapigpig sa titudo itay. Wen nga rod, medyo adayo pa'y mat nga minti mapag na sakbay ang adanon ti balay mi. Angam indi guskon, may atirik na. Di nakpakadanagan, friend. Mayat ba't nga rod no kasta? Ngam, da Jonathan Alfred nga ta. Nakaawid na mo ilangatan? Jack mo? Ngam naku na ni Alfred itay. Ano saan asumardeng titudo? Maturog dalangan ka ni Jonah iti hotel ti mall. Anya, ay sana mabalin. Sana mabalin na maturog da Jonathan Alfred iti hotel. Apaya ka sa ti reaksyon mo. Agsina damat iti kwarto no bilang? Ay, kasta ka di. Nasaya at matngarod no kasta. Ay, saan nga min arumbang agkaturog da. Gaputa saan da pa'y mat nga agasawa. Sobra mo ti reaksyon mo, friend. No saan ka lang at ang amaam mo? Amang ano panunutag nga da pa naggustom ka ni Alfred. Anya, uy, tila ibagbagam mat, Gemma. Isaksakit ko lang ang tigayam ta. Anya ti amu tayo. Amangan nulok ko ni Alfred no adan mapasamak itinagbaetan da adida pa'y nagkalaysa. Angaw ko kadilaan. O sige nga Rudan, maturugtan. Bye, good night. Kastamat kan ka, friend. O sige nga Rudan, maturugtan. Tamasa patamanin nga agtrabaho inton bigat. Tatang, saan ka no ang makaawid itang ni Manang Jonah? Gaputa napigsa ti tudo. Saan ang maitulot ni Manong Alfred? Gaputa motor lang ti lugan da. Kahit pagturuganin nga ni Manang mau. Maturog dala ka nun ijay hotel, tatang. Anya, hotel ko nam. Wen tatang, hangem di kay agdanag. Gapot agsina da iti silid. Nakita kitay ni Manang Jonah. Single room ti ayan na. Iso ang natalgad ti kabsat ko, tatang. Ay, nasaya at nga rod ano kasta. Sige, ingkamit maturugain tapno makainanakan. Alfred, kunak man no nakaturog kan. Apay ngay may kapay lang dito silad nga ayan ko. Pastragan na kumapay. Kaya't kapay nga mi nakasarsarita. Sige sumrak ka nga rod. Ala, umay ka. Agtugaw talatan dito yung kama, kabayatan ti panagsarita ta. Jonah, ipatpatag ka unay.
Apay nga inarakot na Alfred. Pangaasim, ibatan na kuma. Alfred, apay nga inarakot na. Ibatan na kuma. Kung ako nagsarsarita talaang. Pasensya ka na. Nailuyo sa klaeng. Ay ayatin ka ngamin unay. Ala, agtugaw talaeng. Kat agsarsarita ta. O sige, ngaminton madamdama. Agsublikan ton ijisilid mo ha. Diyak ngamin kaya't makaaramid ta itibanag asaan pa'y arumbang. Maawatan ka, Jonah. Kat pasensya ka na talaga ha. Sapay la ko ma. Tadi mo pagarupan na kung gundawayan ka. Amumat, adakkel ti panagraam ko ken ka. Amok day ta. Diyak lang amin kaya't mailawan ta. Laglagi pam, ado pa'y dagiti plano ta masapol matungpal. Ngam, di mo ko mapagduadoan ti panagayat ko ken ka. Diyak to pulos agduado ha, Jonah. Mamati ak anapudno ka iti relasyon ta. Sige nga, Rod. Aginanakan. Good night. Good night, Alfred. Katlaglagi pam akanayon nga ay ayatan ka. Ay ayatan ka matunay, Jonah. Ikarik nga agbalinak anatibkar kadagiti di maliklikan adumteng apan nubok. Kasta akmat, Alfred. Kat kadwa ta ti Diyos iti amin a plano kan arapaap ta. Ay, Rabin. Ngamjak mo't na makaturog. Saan kit din ang maisina iti panunot ko da Jonah kan Alfred? Naturog da iti hotel? Anya nga tandar aramidan da ita. Ay, anya matan. Nagalas ti kastoy ang mapampanunot ko. Anya pa'y lang ter aramidan dito'y salas, Annalyn? Sapay ag kuti-kuti day tabibig mo. Agtanta na mitim ka, adi mo't nga rod maawatan. Ni manang mat. Baybay anak kadilat na. Talaga asaan mo ang maawatan ti itanta na mitim ko. Ingkakit maturugan. Masapa ka pa'y ama pa nagtrabaho inton bigat. Anya? Si kakit di ati mapan maturog. Tanasapsapa ti sarrak mo ngam iti siya. Na, unay day tanasan na ay. Apay, adaya parikot mo. Manang, nagsakit. Ni, anya tinasakit? Nabara ka di? Saan ba? Kunaklakit din no agurigor kan. Gapo iti pa nakabasam iti todo itay. Apay, anya tinasakit? To'y pusok, manang. Apay, nakitam ka di manin as sweet da Jonah kan Alfred. Iso akasta ka. Sigod matakas, Jada. Ngam sana da ito ti pakasaktak na unay. Kat, anya nga rod. Ibagam atap na maawatak. Masaksakita na. Kaputa naturog da iti hotel. Kaputa sanda na nakaawid. Gapu iti kinapigsa ti todo. Kat, anya ti parikot mo dita? Amangan no. Mailawan da. Kat inton bigat. Ibagatan ton nga kalaysada. Nagsakit. Ay, patsyak asaan ang mapasamak dayta. Amo tayo mo't anatak ng ababae ni Jonah. Kat patsyak, adinan to aramidan dayta. Gaputa saan da pa'y mo't anagkasar. Saan man ngamin atila pang panunutem. Ala, ingkakat aginanan. Gaputa amang ano na bannog kalaang. Good morning, Jonah. Good morning, mat friend. Ay, medyo naladawak. Tanapan ko pa inala to uniform ko ijibalay. Kat, kumusta ngay? Kumusta ti? Terabi iyo ka ni Alfred ijay hotel, ah? Ay na, amok, so tilanak manan. Ngam ibagakken ka, awan pa'y napasamak kada kami, gaputa iresrespeto nak ni Alfred. Angaw ko kadilaang. Am-amo ka unay. Isu nga amok asaan ka abasta agaramid iti banag amamalin a pagbabauyam. Wen, pudno day ta, best friend.
Pudno nga dalaan dita ti sulisog. Ngam adda ni Apo Diyos amang patpatibkar kada tayo. Ay na, nagtakna nga talaga ti best friend ko. No pay kasta, jak ibagbaga sa anak to Apulos ang makaaramid iti bidot. Ngam sapay la kuma, taigiyanak akanayon ti Apo, tapno itilat tanalintag ti dalanak. Wen Jonah, ket dayawan ka, gapo iti dayta ka panunutam. Oh my God, rugyan tan ti agtrabaho. Tatang, natumaryo ka di amin ng dagiti agasyo itang agsapa? Way, anak ko. Kitagyaman nak Nasayaat nga rod no kasta. Ina ko nagtrabaho. Nakasagana mo't amin ng ditatikanan kan meriendayo. Ipapudot yon tulangan. Way, anak ko. Ngamsaan ko man arumba nga inaramid mo amin dagita. Gaputa ka ba ilakpay mait? Tapno adda ko mamut exercise ka. Agpag na kayon tulatan dita arubayan, tatang. Narigat ngamin no ado ti trabahon nyo. Gaputa ang mga nukumaron tumanan ti asmayo. Narigatan. Sapay agmay-may sa kayo mat nga rod dito'y balay. Saan mat siguro? Ang mala, agyamanak. Gaputa mariknak ti kinapatag ko kada kayo nga kabsat. Awan anyaman na tatang. Talagang ipatpatagda ka. Gaputa si kalaangan tinabati kada kami. Alang arudain, hingkanta ang mga numaladaw ka. Di nakpakadanagan dito'y balay. Awan ti dakes ang mapasamak kanyak. O sige nga rod, tatang. Ngam anyaman ti sitwasyon mo. Basta awagan da kami lata. Gaputa damot cellphone nyo. Apa yun, Annalyn? Di ka kadi mo pa nagtrabaho? Aldawan. Ngamawan pa'y matrorobuatam. Kasladyak kaya timapan iji opisina mi itamanang. Amangan no ipadamag ni John ang agkasardan kin ni Alfred. Kat masakitanak laang. Anya? Anya ka din ti mapaspasamak kan ka. Annalyn, di mo't imbagakan ka asarda nga mon apagpanpantasyaan ni Alfred. Gaputa nobyo day jay tigayim mo. Diyak ngamin maliklikan tag panunot kan masakitan manang. Kat anya nga ro ti planom. Awan, anya kumangay. Anya nga tano umakar kalaangan iti pagtrabahuan. Tapno maliklikam ang makita dagiti dua. Saanan manang? O sige, inakagrubwatan. Agpaladawak na ang asumrak ita. Ngam, sigurado ka kabailam? Wen manang, di nakpakadanagan. Kabailak da ito'y. Lumabasak pa'y tata. Sige laeng, Annalyn, balasang ko. Kabarbaruman. Naladaw ka itaas umrek. Ay, ko nga min tata. Naladawak anak kariing. Ay, kasta. Nagsangsangit kan sama at balasang ko. Kasano anadlaw na. Ay, kwa. Saan tata? Adala ng kagat iti matak. Iso ako nayo alimtag. Ala, ingkan. Tapno saan ka akarkaro amaladaw? Datapay lang ang tiagidan ang mangal daw ita. Nag-half day nga ni Gemma, gaputada ka no emergency ibalayda. Ay nga taki sumaruno nga ibagana. Ibaganan samutan nga kasardakin ni Alfred. Kabaulak nga tanubilang. Oh, apay adinak matlasong bata nan, Annalyn. Ada ka di pa kariribukam? Ada ka di ibagbagam? Ay, pasensya kan. Ada lang amin pampanunutak. Apay, ada parikot mo? Ay, awan. Pasensya kan. Adala na lagip ko. Iso adi ka na sumbatan. Ay nga di bagbagam? Kunak, doata pay laang nga agidan ang mangal daw, gaputaawan ni Gemma. Ay uwan Sige nga Rudan. Mangantan, tapno saan ta amala daw nga agsubli iji opisina. Agyaman na ka, Gemma. Gaputa manugot ka akaduan nak dito'y balay. Awan ngamin ni Manang Jenny. Napan iti seminar. Kat duwang aldaw na ichay. Katwan Annalyn, awan mat aramidag. Ken may sa, agpagayam tamat.
Isong awan rumba nga pagdanagam. Maala, maturog ta nga rodan. Agabay tan dito'y kama. Sana balit ang nalawa mo. Wen ay. O sige nga Rod. Good night, Annalyn. Noda ka sa pulam, riingan naklaang. Wen, di nakpakadanagan. Gaputa kabisadok matan dito'y balayo. Numapanak lang agbanyo. Ang adaman pa'y gayam damagak. Anya day na. Sapay lako mata di nakagura Di mat agdat-daton kan ka ni Manong Ramil? Awan. Ngam. Awan mat ngamin riknakan ko na. Mabainak lang amin amang paay, gaputan na singpot. Ngam, apay. Ada ka di sa bali nga ay ayatam? Kwa, Gemma. Oo ala. Saan kan apilitan amang songbat iti dayta? Sige, maturog takit din. Manang Johnny, ada ka matgayam dito seminar nga imayak. Wan, ading Lorraine. Kat maragsa ka na, gapot adda ka mat ditoy. Uray siya ka manang. May mayat ngamin no adam-am mo. Wan nga Rod, umay ka. Intag tugaw iti labi ti hotel. Dayta no, di ka pa'y makaturog. Saan pa, manang? Agin nistoryata pa'y Madamdamatan ton ang mapan iti pagturugan tayo. Sana bale, agkakaabay laang mat dagitiin nalada a kwarto para kada tayo. Sige, good night, Jonah. I love you. Ay, unaya. Nag-sweet ka talaga kan ni Jonah, pare. Nagasat ka kan kuana. Tanasingpat kan nagagat. Wen, pari Ramil. Isungarod nga an nadakti relasyon mi. Gapot adyak kayat ama pasakitak. Ang mga numapukaw ko. Kat dayta tibanag adyak kayat ama pasamak. Jak lakit di maklon no bilang. Madlaw matkit di, nga inayat kayo. Ay, sapay la kuma. Taklunan nakmatan ni Annalyn. Nabayag nga minan agdat-dato na kankwana. Lalaingam apare, anyat yan mom. Amangan no ag double wedding tayon to. Ha? No kasta adda plano yun kan ni Jonah? Nabayagan na pare. Agur-ornong kami laeng. Ngam itisam ngagbayag. Agkasar kaminton. Naragsakak para kada kayo pare. Katsapay la kuma. Taad damat kaimudingak iti puso ni Annalyn. Tapno addan tumat love life ko. Sapay la kuma pare. Nagasat ka nun ni Annalyn ti maasawam. Nasingpet matlaang dayjay akas kini Jonah. Dito'y kapaylaang sila, Gemma. Inaklabi it agdigos. Kalpasan na, agar mo sartanton. Sige lang. Ngam, ijayak pa'y lasalas. Nakababain mat no, agyanak dito'y silid mo. Idinto tawan ka mat. Okay lang. Sige, inakagdigosan. Nakasimsim pa dito'y silid na. Talaga ana urnos, iti amin abanag dayjay agayim mi ni Jonah. Aguray ka. Kanya daytoy. Basaag man. Diary. Saanan? Diary mat gayam. Amangan no kaguranak no pakibiyangak ti diary na. Natanagmatan. Nagan ni Alfred tinakitak. Basaag. Ngamjak ag padlaw. Ita ama panagnagak. Nupod na tinabayagan nga atap ko kankwana. Ada ka matgaya man dito'y salas, friend. Pasensya kan nabayaga ka nagdigos. Naboring ka anang uray kanya. Saan mat? Kayat ko lang kami tiagtugtugaw dito'y salas. Gaputa kayat ko tiagbasa iti pagyiwarnak. Sige nga Rod, agsukatak labit agar mo sartanton. Tapno makapantamutan anasapa iti opisina. Sige lang, Annalyn. Take your time. Kasla tsak makamove on iti nabasak itay. Tsak laing pagarop. Nabayag gaya man nga agayat ni Annalyn ka ni Alfred iti naliman. Anya langan ti marik na ni Jonah agayam mi.
No bilang tamaamuan na ti may papan iti daytoy. Anyan. Syakit din ti mariribukan gapo iti naamuak. Mangan ka lang, friend. Inlutok dagiti amok a paboritom amakan. Wen, Annalyn, di nakmakadanagan. Oh, apay. Kaslada kayat mo nga ibaga kanya. Ay, awan. Kitkitaan ka lang, gaputa. Bagbagay mo matgayam ti suot mo. Ad-adang agminar ti kinapintas mo. Kasta ka di. Apay nga rod asaan ang mapansin ni Alfred ti kinapintas ko. Ada ka di ibagbagam, Annalyn? Ay, awan, friend. O sige, mangantan, tapno makapantan ijay trabaho ta. Pasensya kan, Annalyn. Di ka nakadwan idirabii. Gaputawan mo't ngamin kadwan ni tatang iji balay no panawa. Awan anyaman na, friend. Sana bale. Adamot ni Gemma akadwak idirabii. Ay, nasaya at nga rod no kasta. Kunaklakit din awan kadwam idirabii. Adda ni Gemma, iso adi kan agdanag may papan iti dayta. Kinapudno na, kadwain nakmanen inton rabii. Nasaya at nga rod no kasta, Annalyn. Naitbag arabiim, aling Annalyn. Umay kamanan pasyaran. Nakababain samat. At damot gayam bisitam. Okay lang, Manong. Nasaya at kit di ate may ka. Tapno mayam-am mo kakankwana. Anya? Manong Ramil, iso ni Gemma. Gemma, iso ni Manong Ramil. May sakadagiti agdat-daton kanya. Naragsakak amakam-amukan ka, Manong Ramil. Kasta akmat ka, ading Gemma. Sapay la ko ma. Tama kapag siningad ta. Padyak akasta. Gapota pa nagkunakit, nasayat kamot a tao. Uwan, Gemma. Nasingpot kan nagagat ni Manong Ramil. O sige nga, Rod. Panawan kayo pa dito tapno makapagsarita kayo. Annalyn, itata na kapanawan tigayim mo. Kaya't kumanan ako mustain ti ayat nga idardarirag ko kan ka. Sapay la kuma, taadamot kan sungbat mo. Kinapudno na. Talagang addan sungbat ko, Manong Ramil. Agpaiso, aglunam ka din ti panagayat ko kan ka. Nasingpat ka nasaya at kaatao. Kan napanagnakakmatan, no kasano ti kinapudnong kanya. Isa sige. Uwan, Ramil. Aklo na konti dat-daton mo nga ayat. Agpaiso ka di tinangag ko, Annalyn. Aklunan na kon. O, apay. Kayat mo ka di nga ibabawi? Ay san, Kakaiso na analpasan na sinong batan nak. Kat nagururayak iti mano atawan. Ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko ita. Agsagana ka, taag kasartan iti kabiitan na panawan. Anya? Apay, amom no kayat kunti pa ikalay sa kan ka? Ne, kunak man ay ayatan nak, isungay naklunak. Annalyn, kunak man ay ayatan nak, isungay naklunak. Ngam, apay nga ron, adi mo pa'y kayat ngagkasarta. Gaputa masapul am-am-am mo tapay titunggal maysa. Tapno awan to ti pagbabaw yan tano bilang. Enjoyin takit diti ayan-ayat ta. Sakbay nga agpaitalita iti tunggal maysa. Apay, di mo kaya ti kasta? Ibagam lang ta ibabawi kung ti panangaklon ko iti ayat mo. Ay saan Sige. Bayam, saan kan apilitan no talaga adi mo pa'y kayat? Kat pasensya kan no insingasing ko adagos ti panagkalay sata. Nasaya tadakan, Gemma. Ada good news, anaamwak ita agsapa. Oh, anya dayta? Nakaragragsak kamatan? Pagsayaatan ta ka di dayta? Saan? Ngam pagsayaatan tigayam ta. Ay, talaga naragsaka. Gamin, agayan ayatan da Manong Ramil kan Annalyn. Anya? Imposible dayta, friend. Kasano ang maibagam nga imposible? Kat mismo ani Manong Ramil tinang ibaga kanyak itay. Nakaragragsakak nga ron.
Kan naragsakak mo't unay para itigayem ta. Nakaskas daw matay ito nga inaramid ni Annalyn. At tinasaya at, urayan ta nga iso mismo ti mangibaga kadata. May mayat matlang, no baybay ang ta nga iso ti umuna amang ipadamag kadata. Sa bagay, sigurado, ibaga na kadata dayjay, gaputa agpapagayam tayo. Wan, iso nga urayan ta nga iso ti umuna amang ibaga. Amangan ngamin no kagura na ta noon unaan ta. Wan friend, urayan tangarod nga iso ti umuna nga agistorya, iti maipapan kadakwada kani Manong Ramil. Apay akas to'y tiriknak. Kasla nagdagsan. Kasla pa'y kit din jak may pas nagtagtrabaho. Annalyn, adainyag ni Manong Ramil a lunch mo. Atoy oh. Anya? Ngam aping may pala nang yag. Ado mo ti mabali na pagkatangan dito eh. Apay, pudno ka di nga inaklon mo ti panagayat na? Wan, ngam saan arumbang aramidan na ngubing. Ay na, makiwin na swasaksan kan kwa na no kasi na laang. Alaam kit din to inted na. Ay ayatan na kalaang. Iso nga inaramid na ti kasjay. Ngam di mo mat kumakagura jay tao. Anya? Agsarita tayo ton madamdama. Masapol nga ibagam kanyak tipod no. O sige, panawan ka pa dito eh. Apay kasi ti reaction ni Gemma. Kasladam mo na itipod no ang mapaspasamak kanya. Umuna kayo latan nga agawid. Adapay nga min pagnak, sakbay nga agawid ak. Okay, Gemma. Apay, Gemma. Adda ka di date mo ita? Anya? Awan. No addaman, maamuan niyo adagos. Gaputa awan limad ko ka ni Jonah a best friend ko. May papan iti love life ko. Pudno dahi ta Alfred. Aywan kayam, ni Annalyn ngay. Jack pa'y mat nakita itay. Ay, imunan arimwar. Ada ka no papanan na. Ay, saor dahi agayam ta. Di mat nagtagtagari may papan iti baro a love life na. Bayam lata. Amang ano saan pa nakasagana amang ibaga kada kayo. Sige nga ro, Gemma. Umuna kamin kini Jonah. O sige lang, sana bale. Ado pa'y ti jeep a paglugana. Anya ka diti ko na mapagsaritaan ta. Apay amasapula dito yung restaurant. Tapno maibagam tipod no ariknam kanyak, Annalyn. Anya ka din na itangay bagbagam. Di ka maawatan. Pudno a best friend ko ni Jonah. Ngam agpagayam tamad. Nasayat ka agayam. Kat narumbang laang agbalinak mata nasayat kan ka. Talaga adi ka maawatan. Anya ka diti kayat mga ibagal. Pakawanan nak. No jak na igagara a binasa ti diary. Idi imbati nak iti silid mo. Anya? No kasta. Amo mo di. Wen, Annalyn. Kat naklaatak iti dayjay anamuak. Jak pulos impagarop. Anabayag gaya man nga adalimad ariknam ka ni Alfred. Pangaasim, Gemma. Di mo ko maibagbaga ti may papaniti daytoy ka ni Jonah. Sigurado agurang anak dayjay. Ngam, kinabaalam tinakipulapol kadakwada iti manu atawan. Apulos adida nadlaw ti pudno ariknam. Gaputadyak kayat amadadaal ti panagpapagayam tayo. Kat nakasagana ak ngagsakripisyo para iti dayta. Masaksakitan ka, saan ka di? Aklon, ngam kabaulak nga ito rin. Nasaya at apagayam ni Jonah. Kadyak kayat amapukaw ko. O sige, ipapantan akasta. Ngam, nangiramraman ka pa'y matmanan iti sabali. Ha? Inaklon mo ni Manong Ramil nga uray saan mo mat nga ay ayata. Sigurado, masakitan mat dayjay no maamuan na dayta. Kunak ngamin no maibawing ken kwa na tirik na no aramidak ti kasta. Nga, saan matgayam? Denggam ko matibalakad ko, friend. No talaga nga awan pulos panagayat mo ka ni Ramil. Makiwin na suwaskan kan kwa na. Ad-adda ang masakitan jay tao. Nuluklok ko am lagayam.
Diyak ang muno kasanong aramidak ti kasta. Amok anapod no ti panagayat na kanya. Kat sigurado masakitan iti husto no aramidak ti kasta. Nasaysaya atan ti kasta. Ngam ti pang namnamaem iti awan. Pare Alfred, aginom taman kit di. Pangliw-liwak iti bagik. Apa yan, pare Ramil? Itaman pa nga ginom ka. Adda ka di parikot? Nagapa kayo kini Annalyn? Saan pare? Ngam, nasakit lang tinakam ko. Tapay. Gapo ka dita saan asweet ni Annalyn kan ka? Saan aday ta, pare? Puno. Inaklonak. Ngam pulos mat, ajak marik na napatagakan ko na. Kinapuno na. Sipod na gayan ayat kami. Awan pa'y pulos na gustuan na, nga inaramid ko aparakan ko na. Anya? Di na pa'y kayat asuko na kadi opisina da. Iba inaksa, gaputamay sa akla nga manalon. Ala, gusto day ta na panaginom mo. Agsarita kayo ana imbag kini Annalyn. May papan iti day ta abanag. Gemma, nadamag mo ka din ti may papan kadamanong Ramil kan Annalyn? Nga, anya? Naamo kamin, asaan da kano anaragsak, gaputa saan kano nga ay ayaton ni Annalyn ni Manong Ramil. Kasla mamati aksan? Anya? Apay matakas na tinay bagam. Kasano, kanayon kano ti panangawis ni Manong Ramil kan ni Alfred, tapno aginumda. Kat di ta na nga ibagbaga ti sakit tinakam na. Anya? Pudno ti kunak best friend. Kinapudno na. Maasyan pa'y kanon ni Alfred kan ni Manong Ramil. Gapoy ti kas di adjar na. Ay, no amumla ko matipod no mapaspasamak. Kasi mo ti Manong Ramil. Kasaritak tuman ni Annalyn. Apay nga takas di ti jar na. Ah? Ay, uwan nga ron. Sige padasam to akasarita. Ngam no siyak. Mabainak ang makisarita kan kuana, may papan iti day ta abanag. Pangasim, Annalyn. Ibagam ko makanyak. Noan niya tipod no ariknam. Iti manu abulan a panagayan ayat ta. Diyak pa'y pulos na rik na ti kinapatagkukan ka. Marigrigatan akon. Diyak la ko man agtagtagari. Ngam talagang amin amarigatan akon. Pakawan anak ko, Ramil. Ngamjak mo ting gagara. Maasyanak lang amin kan ka. Gaputan na bayag kan ngagdatdaton kanyak. Impagarup ko no masursuro ka nga ayatan. Pakawan anak. Gaputasan kaya makasta tinapasama. Nagsakit na ito anak mo ka. Ngaman niya ngay nga ron. Awatak latanti kinapudno. Kat agyaman ak. Gaputa inik kanak iti gundaway. Amang iparik na itinapudno a panagayat ko kan ka. Sapay la kumata mapakawan na, Ramil. Ayatan ka unay, Annalyn. Katapnosan ka na marigatan. Sige. Itad konti waya-wayam. Agyaman ak unay, Annalyn. Masya na kunay kini Ramil manang. Kasano da ito yan? Nang pasakitak iti tao anak kasaysaya. Noan niya nga minti inararamid mo Naman niya nga rod nalpasan. Inton maminsan, amerisam anaimbag dagiti agbalin a desisyon mo. Tapno awan to ti pagbabawyam iti uli na. Wan manang. Katsapay lang kumata masarakan ni Ramil ti pudno nga ayat para kan ko na. Aginunta, Alfred. Nagsakit. Inayat ko itinapudno ni Annalyn. Gamapay a pinasakitan na. Adda ka dinadagsan a basol ko. Iso akas jay tinapasamak. Di kagsaw iti kasta, pare.
Nalabit asaan ada kayo ti agkagasat. Patibkaram ti Rignam. Di mo itulok, ama perdi ti biyag mo. Gapo iti daytoy anapasamak. Nagsakit lang amin, pare. Nagsakit lang, unay. Alay, gusto daytan. Itulod ka ng gibalaya. Nabartag kan. Bebe anak pa lang, pare Alfred. Kaya't ko pa iti aginom. Tapno makalipat ak. Kaya't ko ang malipatan ti saam amarikrik nak ita. Naimbag ngagsapam, Annalyn. Kumusta kan? Oh, Gemma. Anya ter aramidom dito'y balay. Awan mo't nagtulagan tapapanan ta ita Sabado. Pastor kan nakpay mat agayam. Ah? Sige nga Rod, sumra ka. Dito'y unag ti pagsaritaan ta, friend. Oh, at iti Diyos. Agpalamiis ta kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman ak, Annalyn. Kaya't kalaang ako mustaan. Kumustan ti Rignam? Okay ka kadilaan? Kinapudno na. Makunkonsensya gapoy tinapasamak. Amok ang nasakitan iti kastonay ni Ramil. Gapoy ti kastya napasamak. Ngam nasaysayatan ti kasjay. Ngam ti agpadpada kayo ang masaksakitan. Sapay na ko ma. Tamakasarak to iti babae aparakan ko na. Gaputan na saya at atao ni Ramil. Patsyak ang makasarak tumatlang iti babae amang subad iti napudno nga ayat para kenkwana. Gemma, naamam ka din ti damag maipapan kada Annalyn kan manong Ramil? Ti kadi panagwin na swasdan? Wan, apay nga ta. Manupay la abulan ang nagkarelasyon da, ngam nagwin na swasdan adagos. Noong mumla ko ma. Uy, napauli magkamatan. Apay, amom ka di tirason no apay ang nagwin na swasda? Ah, ay saan? Diyak amo no apay. Ay, no kayat mo. Kasarita ta ni Annalyn, may papaniti dayta. Kasla mabainak samot nga agdamag may papaniti dayta. Kasla ngamin nagbaliwan ni Annalyn. Kasla saanan akas iti sigod nga open ka data. Diyak man amo, nalabit. Nga damot rason na no apay akas jay. Ola, ag-lunch break takit din. Oh, dayayan ni Annalyn. Agpaypayapayan. Intayon ag-lunch. O sige nga, Rod. Mariknak mo't ket di amabisina kon. Inta nga, Rod. Oh, Annalyn. Ada ka man? Alfred, mabalin ka ding agsarita ta. Adala na patag nga ibagak. Oh, sige. O may ka. Sumra ka pa'y. May ka. Agtugaw ka. Agyaman. Dapat agsakit di tigagaram ay. Anya ka di dayta eh. Alfred, pakawanan na ko. Namjak yung gagara ti amin. Apay ngagsangit ka. Kan anya ti kayat mo asawen. Anya ti saan mo nga inggagara. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimod direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.